nginaka nje ukuthi uJesu nakadalwa kuLuka 2, kaniphinze nguye Luka lobhala incwadi yezenzo. KuZenzo 28 Pawulo nabamvakashela uthi Luka 2 uSimiyoni lakamukela Jesu uthi lo mntwana lona udalelwe ukuthi abe isikhubekiso kulabanye phinze avuse labaningi. Pawula-ke sekuthiwa le nto lena lesiphethe iyaphikiswa, leli hlelo leli liyaphikiswa. Nabo Moses wazinakadala bekade kwabantwana Jesu ekudalweni kwakhe kwabulawa abantwana. So le doctrine isifundiso sithi nje livangeli liyadingelwa. naPawula uyasho ukuthi uyadingelwa ngenxa yelivangeli ukuthi usiboshwa ngenxa yaKristu. Uhlala athi umfundisi nakufundwa la ematheshari lapho 4 years njalo nangikhuluma sibe sithi ungagcini kuleyo 10 minutes noma 20 minutes noma 1 hour i-audio. Yathi ukuthi njengeliphepha nje na ubone ama-headline bese uthumela abantwana gijimani niyongithengela liphepha. Nalapha-ke nawunaka nje solo kwathi nhlo abapostoli babulawa kanjani iyahlusha le nto le. So nyalo ngoba sesiphila kulesinye isigaba hlale sibeke sesibokanjwa ngemahashi nyalo emahashi akhona nje for fun maybe. Sesinetimoto sekunetitofu kunetincingo ninini besinetincingo bochafachafa yebo bakhona basasetshenziswa. Kodwa nyalo sekunepo-smartphone le mpilo nami nje inombolo isemkhathi solo yinye but le tincingo sekukhona sinyalo siphila kanjani. So ne-attack elivangeli so elivangeli linye manje nje nyalo songa-attack-eka ngokuthi sibekise kadzeni bebethe gesi sathana sangasebenzisa gesi ak-attack imoto tindiza kwanzela zinaba nje bangakubafundisi batiko nje labathola tingoti ngaba tindiza ngaba ngamakhumbi ngaba timoto. Sho sathane ngesencele naye buka lokhu available sebanetimoto asengizame ngato. So i-attack ye-one world order inetigaba nawufunzile uyahlala phansi ubuke kukhulunywa ngama-2000 nje abantwana babe nenkani phinze kunebaprofeti Jesu uyasho ukuthi bayawuvela bethe egameni lakhe bente imangaliso kuze kudikuse labangcwele uma kungenteka. Ngasho ngathi ngiyakuthanza lokho ukuthi okay the choice is yours. Uma kungenteka kusho ukuthi sitawudukiswa la uhleti urelaxed iBhayibheli sithandazani ngekele naku lesi bantwana lakhana sikhuluma nabo mfundisi utangibuta nga-WPF phinde sikhulume ukuthi njengoba nasebhange vele nawuthi uyovula i-account bathi bacela i-proof of residence wedwa lesidawo. So nami-ke nawuthi ngilokuvulela i-account mfundisi ngicela ukuthandazela imoto yami ngicela ukuthi emshadweni ini so sefana nokuthi ufuna send i-account nawo ngiyakubuta ukuthi how has been the eating of the word, prayer, fasting. Bafuni lokho ngakhuluma-ke ngathi there is a thin line between the truth, telling somebody the truth and judging and judgment. A good example nje ngihlale ngisho ukuthi bafundisi labanye ukhansi nanyalo solo bayableeda. Nangu umfundisi Sibani make Sibani ngiyabekisa noma whatsoever but nje ngibekise ngala make Sibani yathi kumbe indoda yakhe vele inasatshwala noma nje siyashona noma kumbe bakhona ukuthi nje indoda bokhansi vele nje ayizwa into noma kumbe ihlala lena ithi ekhaya nge-weekend noma kuphela kwenyanga. Make Sibani bekaphusha emthandazweni make Sibani angisakubona emthandazweni. Mfundisi sitawulungisa kwenteke-ke dukuduku kuhambe isikhathi leto tinyanga. Umfana sebamgwazile noma sewuthola ingoti yena lo mfundisi afuna ukuthi awuthandaza. Phindze futhi make Sibani angisakubona emthandazweni kanti nayi indzaba yalokhu Mateyu 24 kuphula koluthando. Bazwana ukhanzakala sinokuthavuma athi mfundisi angisakhoni. Sengipholele luthando. John 2:17 the zeal of thine house has eaten me up. uNkulunkulu wamthuma umfundisi ukuthi nami ngiyakwenda every day but prophet aphinde senzomisa. Ngiyayishisekela indlela uNkulunkulu. The zeal of God's house is burning within me. Waze uNkulunkulu aletha kufundisa lokho ukuthi inshisekelo uma ineshisekelo indlela uNkulunkulu tidla lomi ngalesingisi nje the zeal of thine house has eaten me. Nami nginabo bomi kudla kakhulu kukhona phakathi kwami hayi ngoba ngiyakwenda tinkhani ukuthi khona tekulalana tekudla kakhulu tebuthongo nginabo mi bokubona i-TV but ngingaba neshisekelo yaNkulunkulu idla lomi ukuthi kumfundise kude kulala kakhulu kudla kakhulu nasatshwala. Kanjalo John 10:10 nangala ngesencele sathana wafika wafaka ishisekelo leshisekelo afike idle mi nomuntu bekathanza kisondweni athanza kuhlala kuma-altar
kungafika inshisekelo yasathane idlala bomini. Shothi kudiphenda ukuthi unenshisekelo yabani. Waba nenshisekelo kaNkulunkulu idadla bomini basathane. Nokulala kakhulu etinkonzweni kumakhadi angikhanza ningimfundisi ngiyayithi enkonzweni. Kodwa kungaba nenshisekelo yasathane naye lo mzana sambona enkonzweni. Sifundiso lesi bazona bakubambe, it's a mighty revelation. Then-ke wena njani to maintain it? You are the prophet every day. Uyangipha namhla lo sinkwa sami semihla ngemihla. And then further on khona lapho kulale ndzaba lena yokuthi nawuthi uyanaka uthi Titus lothi umusa kaNkulunkulu ubonakele Nkosi yami bonke bantu. Uyasifundisa ukuthi sidzele kungakholwa. Ngiyasithanda lesingisi King James. This grace teaches us to say no to ungodliness. Ungafika lo musa sitawubona ukuthi wena mfana fana njengaJobe uyichaphela incebo yami kude lofana nayo uyakubalekela lokuphi. Kufika umusa. Lo musa teaches us to say no. Akusithi bomnisa sithi no. But ngilendo leyo singena phakathi kwethu. Hallelujah. Anyways, to fast forward. Uthi ke lapha lo Titus nawuchubeka bese uthi ke lo asihlenga kuze ati nako lenguthandzako atingcwelise lesive lesitabanga sakhe bahamba ke lesishisekela emsebentini emihle. Ngasho ke nasifundisa abantwana chapter number 2 John 2 phinde na Titus chapter number 2. Thina sishisekela emsebenzi emihle ngokhata kunjani kuyashisa uthi angikhanza nje ngiyalidla live. Uma ke zibani kude leshisekelo lakhona uyathi sibangwe yini ngoba bafundisi bathwele manje incede Nkosi. Nani sibona nathi kuma alternate nathi ukuthi uNkulunkulu uyende sayitesta lento siyanithandazela. Nawuthi uyakhuluma kutaba ngathi abantu uyabajaja. Nakhona kulukhuni ukuthi abantu bakuve. Nawuthi uyakhuluma nabo prophet labakhona bathi ingane yabo. Uma vele abantu vana batshela mayilento lena kuduka leli swayilani yini lebo Hollywood. Umprofeti kuvuna nje kwendelwa Nkosi yami. Nayi inzabe kwendelwa. Yakwendelwa. Ungibeke nje tandla ufike nje wakhuluma ekhaya kithi vele bekunjena le ndvo yakhe iyaphila wena njengoba sathane yadenda ingelozi yokhanya. Kodwa kumfundisi utawubuya ku-address lokho aphindze achubeke sincengane nje sikukhulume. So ukhanzakala sethi inkinga ke make zibani nje bangibekisa ngaye akasakhoni kwenta WPF Word of God Prayer and Fasting. Emva kaloko kuhambe awumake sibani wachubeka umfundisi maye Nkosi yami kodwa enkonzweni. Then ke into engadiscover ke ukuthi ke Nkosi yami kunale gama lethi cult. Nawe ubuka i-cult vele usebenzisa Oxford Dictionary nje cult. Into vele kuba i-cult Nkosi yami ngidawuthini nje nawe udadisha kahle ubuka le dictionary ama-dictionary ahlukene kakhulu nayo le Oxford Dictionary. I-cult yinto le khanzakala ukuthi athandwe yinto ingumkhuba. Ngidawuthini nje thina livangeli li-cult manje ngiyasaba kulisho leligama. But now understand nje ngicela uhambe uyobuka le dictionary. Ngibekise nje thina nje ngeke nje ukuthi ngisuka la kalotha ngifika eMbabane sekunasetshola sengiyajola. Akufika eMbabane kutawumela ukuthi nje ngiqhubeke nginganathi tshwala sitawuthi into lapho kuyenda. Ngala leli gama akusilo lethu ngala kasathane kuthiwa i-cult lokuthi nje wena nje anyways ngoba ngangihlela isikhathi. Yingakho nalapha ke bantu bathi hayi mfundisi kungumusa akusho nje lokuthi nawungakathandazi nini nesenentanza i-cult lo zivela sipokuthanda. Awulithini iBhayibheli? Hayi vele nje nini kukhona lokhu singakakhokhi ishumi taba ngasogiceka ngemoto vele nje longakayikona prayer. Hayi lento seyi-cult lena wasitshela mfundisi ngabo mahubo 91 bomahubo 121 boColossians 2 akusho mfundisi lo nangakafunzi live seyenenda i-cult yini kani i-cult. Uthi Paul akubaseteshanika nicaphele niwagcine emasiko lesaniniketa wona sinemasiko nathi wathi sayile gama lesemasiko nangizweni ngigcina emasiko utaba mnisi lesikwadi kovele ukuthi asihlangani nawe leti info leti endiwako imsimetho lefaka amadimoni. But lokuthi nami nginemasiko ami kulisiko lokunganathi tshwala lokungahlobo lokungaphili lokudla live. Sinemasiko ethu sekuhle legama selijwayeleke kakhulu ngale. Hayi le ndvodza yemasiko nangilomako emasiko vele ezulwini sitawungena ngemasiko mana ngisho lawa ekuyetibayeni asikuhlukanise bazalwane. Anyways
khona lapho vele sengikwenta ikhalthi nalapha hayi akusho phela ngakade enkonzweni ukuthi bengithe emkhathini weliviki ngisho emabandlela ngisho kumini lengi ukuthi akusho lokuthi ngidabe semina sengiyagula nakhona ke kube khona bese kuya misuse iBhayibheli lithi singawendi lito umusa kaNkulunkulu bese kuba khona ukuthi hayi mfundisi sisinzwa ngemusa not by works. Pawula bekangasho maye ngikuchazile kuningi kugcwele la ngifundisa khona ukuthi nakathi Pawula sisinzwa ngemusa kuyi ngemisebenzi yethu lesayenda akusho lokho ukuthi ngoba bese sithatha lemisebenzi lo WPF nje lokungemaseko lamathathu hamba phela la kunami la nyameni unganathi emanti ungadli ukudla ubuke esibhedlela ngeke nibasho ukuthi uyagula so lo msebenzi loyo mina sinesikhuluma usathandaza asingakuhlanganisi nganaku ukuthi mhlambe nakwentekile ungakade ikhokhe tishumi mhlambe nakwentekile esontweni ungakayi ngeke bese kuba khona ukuthi songasugicike ngekhuphi yebo kona kunenteka phathi kunena into nayo le must manje kuyakhanza nasisichaza ukuthi bazalwane iBhayibheli lithi uNkulunkulu uyasipha sinkwa sethu emihla ngemihla bese nako kuyathathwa hayi mfundisi in short ngoba kungangidlela isikhathi bantu usathane lokuhlaseleka kwelivangeli lithi hayi noma iBhayibheli lisithandaza ngayekele hayi mfundisi noma ngikuthandaza ngokhona kulamalanga sinkwa sami semihla ngemihla irema yami yelisuku noma ngabe leli iBhayibheli angalifunza angalidla hayi ngeke nje bese ngiyacalekisa hayi phinze mfundisi noma ngingakazili hayi ngikuluka ngendlela umusa ukhanze ukuthi lithi iBhayibheli sinzwa ngemusa hayi ngemisebenzi le misebenzi kuloko ukuthi ngawuthini nje ngoba nayo imisebenzi nayo ukuthi umfundisi umthekele impahla esontweni yoklina nayo ke le misebenzi lamanye amabandla njengathi nje kukhona ukuthi sinema projects kuyowasha amathende yabona lowo lokuthi kuhlabele kwayeni sosemakomitini wena nayo ke le misebenzi ngeke le misebenzi ukuthi uhlabele uNkosi yamaye Nkosi Jesu salusilekelela kunayi generation nayo ayimane ibe nesambulo sathana ungena lapho ke bese uyacapitalise akusikuhlukanise lokuthi uma iBhayibheli lithi asisinzizwa ngemisebenzi nje lena lemithathu kakhulu nje live la uNkulunkulu ngikuthanda mhlawumbe lokuzila but nje word of God prayer and fasting lokho bazwane ngeke na ungakwendi vele kunelicala lakho manje hayi mfundisi hayi bese ke lele grace ya abuse ke hayi nje abantu bafuna ukubuka bo TV bahlale bangayi emasontweni bese bakhona na ingoma nayilesayisho nje ngeke ngisho ukuthi basicolele abantu bengingubani umuso ngaka ukhanze ke abantu nje basayibona nje nasetinkonzweni leti zitetelive bone abantu sebangenile baseParliament labanye bo MP labanye kuphi kumbe sekubekwe emabandla lomunye sengu-CEO kuphi ukhanze le ngoma lena ke le ngoma leyo iabuzwa nawo uthi revelation ngeke ungive kube khona ukuthi mfundisi ngiproject wemsebenzi nakhona le misebenzi bantu ngathi abade ukuthi sathana akakubuzisa ngemsebenzi ngifundisile kanenge ukuthi bomake besono bathathu Jesu nakuthiwa nje ngoba nguwe owangcoba kuqala wasivulela indlela yokuncoba ngigqokela ijazi lokuba ngumfundisi because vele yinto lengingiyo kula kimi kusengadini Jesu wangcoba into letintsathu wangcoba tinkanuko guculela ngemathi wende singwa lokuthi bekalambile lapho tinkhanuko tonke lesathi hlukene ka4 kunetinkanuko tekudla tebuthongo tekulalana sexual kunetinkanuko te-entertainment so Jesu wasinqoba na uthi umukele Jesu nje ukuthi awukhona ukuthi uncobele ubuthongo kudla kakhulu tekulalana uphingi awuhlobongi na usangakashadi akusuwe nakhona not by might nor by power but by my spirit kwesibili Jesu wancoba marriages uthi sathane yabona konke lokuniketa mina ngikuniketa noma bengibani lo tangikhothamela lokho kuyajula kakhulu so uyabakhanza vele abantu khona umfundo esitolo wasonza umuntu wenda naku so uma nomfasana esitolo noma whatever Nkosi yami ngeke sikubale konke usithole njani
labanye bangenile nje basabekisa nje labanye bangenile ungenile emaphoyiseni emasojeni ecorrectional kafaya kuphi ungene njani akajiki nesponjini lo msebenzi lo utholile wawuthola kuphi nawabulala umuntu kuyafanana lento ukubulala umuntu ukujika esponjini kukhokha noma 1000 ukuthi bani akufaka emasojeni yinye lento ngilela etholakala lapha kuMateyu 4 ukuthi Sathane uthi konke lokuniketwe kona wonke lo tangiworship ngiyamniketa so akathi ubulala umuntu worship Sathane nawujike esponjini worship Sathane so manje abantu ungasaba kwathi lokuthi kukhona nje ukuthi ungathi ushadile Sathane akubusise ngemshado nebusiness ngilandzeke lokho ukuthi ke hey umuso ongaka abantu hey mina yelo sengiyasebenza kungumusa bekakudeserve lento le bagcine ke abantu bafunze ukuthi noma ngabe ulifunze iBhayibheli noma ngabe ke awuthandazi awuzili kuyento kanje uve ukuthi songu CEO le generation lena mina ngingonje bese azange sibitha ngase ngiyayekela mina ukukhuluma sasiyayekela abafuni ukuva nabanye abantu ngabe sesiyayekela funa ukuchaza nakhona sokuchazela dakhona 3 months abakhohliwe ngoba nje ngile topic lekhona ukuthi abantu uma bangabhali amanotes batadishe bayimaintain into bapho ukuthi khumbuda bayakhohlwa nyalo nje labaningi bayasifa uyathi vele mfundisi uqinisile uyathi uqinisile mfundisi uqinisile baba bese sikhohliwe thina ukuthi umuntu angachamuka mina nje ngisebenza ngaye mfundisi uNkulunkulu songibusise ngemshado sengibusise ngemoto sengibusise ngebusiness okay lo mvu ngasakathi nje Sathane le into uyabusisana ngathi noma kuligama lethu nje but ngivumelene ngilisho Sathane uyabusisana ngawo anyways lo nithi indlebe uyeva asikuhlukanise kuvela kuNkulunkulu ini ngiyakhumbula nje bantwana abaningi sibakhulise ngokuthi kunanawo kuthiwa ngesencele nema-good idea bese ngesekudla kunama-god idea khona inzo lechamukako ibe i-good idea but it's not a god idea nangakajuli-ke kuma-order ngeke ukuhlukanise mfana bathi libisi nebovu yawo yamunye nje konke kumhlophe libisi uyamunye ndambona nasakhulile asane enga ukuthi lo mbeka munye abovu amunye kumvlobhili lakho like father like son uJesu futhi udlu Sathane anyways ngishito kahle futhi ngihlale ngikusho yonke imiledo lengithumela ukuthi 4 years bese wena le ndvuzo ngiyayikhuluma no one day nalapha ke dithathele amabhuku akho research this is just a combination of series ngama topics wena le masiko lesengichazile hlala phansi ngumkhombadlela le bese kuyakuthukulula utendele lo 4 years ngoba siyasqueeze but na uhlakaniphile utawubona ukuthi ayimfundisi yathi le ndlela sengikudadisho ngabe uthatha i-video i-audio uyibeka lapha no coming back ke ngilike thenini ke uleti into leti uma ke bantwana hey mfundisi hayi iBhayibheli nje sokumusa bafuna nje bazana ba relax ngumusa sokungena emsebentini ngeke Sathane amathuba le generation ngoba nje indlela letintsathu last Jesu lo hlobo leliphuma ngaphandle kokuzela nokuthanda uma kunento lebalekile ebadleni word of God kujayiva bothomoyi kuyajayiva nasekulivisi bayatela abantu balele azibathiniwe vele bebazuba la ngathi noboso unaka into prayer kwacala ngokujayiva dazi kushaya bo10 bo11 bantu babone labusweni sebathiniwe bathiniwe phela vele angibe bebajiba thina solo sayibamba kuma night prayer ngakho nje sancipha sabangaka ngoba nathi fika ngabo 6 wafika late isikhiya umnyango ukhanza kunaleli ivisi ihledi lesi sikhathi ke ukhanzakala ukuthi siyahamba hamba ukhanzakala ukuthi umbuya hamba hamba lapha ukhanze kufunza livi ngiyamenyedwa dathi ngabo 11 ngemva kwaloko sesicedzile letho inqosi lethu utawufa kumthandazo ngoba ibhodla leti kuhlile maswade kuningi lokukhulunyiwe asidingi ukuthi chaza sesikwendile sabona ukuthi it takes a revelation to get a revelation anyways angicetheleke ukuthi so sibhekene nalokuthi ke ngesekudla uma umuntu umtshela liciniso kuthiwa uyamjudge so uma labantu sekukhona ke kubeka kubafundisi la bableedako kube like ayidekwa ke futhi nangabe kutaba khona semhlambe leyo make sibani soshonela indvodza noma ke bantwana le ndvo liciniso ukuthi ye wena awukendi nakho ngilokungafundwa ke hayi mfundisi ungasho ukuthi mina ngoba bese ngasethe emkhathini weliviki mina bese ngasathi futhi abavami ukukhuluma lokho ukuthi mina emfundisi ngingakafiki lapho nje sesisinyabasalutha bonke abantwana ndasibakhulisile ngokusidwa uNkulunkulu anyalo kusinalabaningi ngoba sekuthi nje asamemedeni nje beboviews bekhona lokuthi sithi otherwise nyalo kusebenza kwethu sisebenta le impact siva inkulu kenyana lokuthola abantu abancane nakunje lesikwenda ukuthi uva labanye bese sinetinkonzo besikhembile
sisemangane liviki lonke senhlangano sesiteki sesimunye leti ndzawo leti bomathapha ini njengoba sasho ukuthi umfundisi uma etikolweni kuthiwa mhlambe uhulumende noma inkampani sinikete amakhompyutha kumbe angu-17 kutawuthatha labantwana labo nathi kuba kanjalo ukuthi kukhemba vele ukuthi sile siteki sile inhlangano sile nispeak liviki lonke sisendlini kaZibani kuda labantu sihleli nema-TV ethu noma-ke sithambele nje nespeaker sethu kuyayenda le-impact liviki lonke sinebantu labangu-7 sihleli endlini uve ukuthi umfundisi bekalapha umfundisi vele benginethe inkonzo eliviki lonke because umuntu awuhamba sokwendile lokho nawuthatha uye esikolweni bayavuma abantu nasesontweni ukuthi abakhansa abantu bakhona namhlabani nangemake loya lelijale la ngasisi lokhanyako logcine timpondo lapha enhloko namhla ukhona kusasa akekho kani lathi khona nakhona nje ngihlale ngikusho singeke sikwena ulove nje so nalapha ngekhathi sikhona abantu sicela abantu abangu-7 liviki lonke siyabatraina labantu that's the impact lesiyendaba ngoba lebulima buthi ufuna ubeka ilithende elikhulu ngani labantu abakuva sokodwa kunalokujayiva so ngahlala phasi ngekusitha uNkulunkulu nje yathi kude le impact kusuka la beka lithende bani ngoba lokufundisa nalokuthi uma labantu balandlini nje khona sibasukela ekhaya sibabita nabomakhelwane mhlambe babangu-7 yebo-ke abantu babakhona sebu-20 but nakhona ukuthi abakhansela labanye kube khona ukuthi khona inkonzweni bazane kusasa walova vele sala nje tawufika ukhanze ungaphandle ngalokuthi esikolweni akufunzeki bazalwane uma utazi namhla ukhona namhla ukho kodwa step athishela so nathi-ke tinkonzo eliviki lonke mane sesikhetha simane sibe na-3 webantu vele sivale ngiko lithende salifunela lithende intaba nje ukuthi nasisukuma siyathandaza mane-ke kukahle lamakhaya ama-sitting room abantu ama-sitting room emakhulu nako sekumane nje ngiyakusho la moyeni ukuthi nako lena sekwendayo and kuyayenda le-impact manje nawe utawusebenza-ke wena ukuthi ufuna abantu bacamazisa inkonzo ungakhathi kutawugcwala abantu it takes a legend kwati ukuthi naJesu wakhetha abantu abashiyela abangunani wathatha 3 wawuthandaza naye udingeli uyatikhetha injongo zakho na ufuna kubuya nenyamatana but na ufuna imali-ke nekuthi abantu batiwe ngiko nje nakubo Facebook nasingena sithi bam siyathi ukuthi noma ungathi walike but umlike uthola not even 1,000 yalo millions ngoba bantu labacela ngicela nami emfundisi ukuthi ngicela ukulike sivume so bese emva kaloko-ke nawutawuthi wena anyways sichazile lokho umgcoka ukuthi abantu bathola umlayeto ukuthi ufika njani thina konke lesikuthola kuNkulunkulu siyakuveta kubazalwane but-ke lo mdlalo lona lokhona awufuna ubone abantu baningi kangakana iyayindekeni le-impact bengisathi-ke kubuyela kuloko ukuthi-ke sikukhanzile kwasinikeza the peace of mind so uma-ke labantu kutaba khona ukuthi umfundisi-ke vele noma ngabe leliciniso ukuthi yathi njengoba nawufunda libhayibheli njena Israel bekende kanjani ulahle uNkulunkulu umshile uNkulunkulu kuma-altars wagubhela imithombo yakho usho njalo uJeremiah uma labantu kukhona lokho ukuthi sokufanele sidebate ukuthi athi vele nawutaba khona lokuthi libhayibheli awusalidla awusathandaza awusayithethe inkonzo ningakekeli kuhlangana njengemkhuba labanye Hebrews 10 uma kutasho likhuluma leliciniso lelo hayi akufunakali hayi don't judge me bakhona nje bantwana lokhanzana siyakhuluma bazalwane asingamjaji sisizibani utawubona uNkulunkulu lokuthi nje umuntu nangabe kwentekile wamitha lo mbekatshelwa ngiko ngithi-ke kuyi-attack manje ngeke vele nikuve labanye benu kuyi-attack lokho ukuthi uma liciniso la ngifana ukuthi nje nangidathi nje mina angagezi sengiva nginuka emakhwapha bese ngithi don't judge me unuka emakhwapha vele nakhona kulotha kwageza imnisi manje la kusafuna ukoni nje kunulungu lokuthi nje yini into unuka emakhwapha hayi manje-ke ama-legends akwadi ukuthi sona kwasinhlo the gospel is being attacked nyalo i-attack lesibhekene nayo abantu abafuni ukwenta into letitsite nase bavelele into letsite kuthi sofuna uye emngcwabeni uye emshadweni uyobahlola esibhedlela nakukhonakala nawuthi akusafuneka ukhulume nakhona nathi siyakhuluma ngomfundisi yathi mani kuze kwenteka nasehlaka nasekhaya hayi nebantu umfundisi uyajajana la ndawusho senganijela ndakubona manje ngeke niphenduke ndakubona nalabanye abafundisi abakhona ukuthi uthule nje bathi kubindwa kubona
Jambe uyohlola umuntu esibhedlela nakhona uthi uyakhuluma. Yathi sibani Nkosi yami, yathi bongeke ufike la. Hayi mfundisi ngiyekele. Lo mnyenceli uyafeinta, sokungibangela stress. Sebavala umlomo ngabafundisi nose bakhulumela iqiniso. Sekuhlukaniseni between telling a person the truth and judging the person. Ngeke umuntu nangu lo bese kuba inkinga labangakuvakayo. Ngeke umuntu, there is no way you can tell somebody the truth without judging the person. So la judgment ikhona. Manje iyamisuseka. Lokuthi nje lo muntu umtshele iqiniso. There is no way. Na ubuka nje ukuthi even nasebusuku nalishona ilanga ekuseni. Uma utawukhuluma iqiniso kusuke kuyakhanya, kutamele ukukhanya kujudge lobumnyama. So kuvele nje iqiniso nokujudge kuyahambelana. Mane unokuthi yathi umfundisi ungitshela iqiniso. Ngize ngiyalimala nje. Fana ukuthi nje abantu sibekise ukuthi lengibekisa sesikhuluma nebantu bavele kuthatha isikhathi. Manje lo muntu ukhuluma nabantu abangathandazi vele ngeke baku 1 Corinthians 2 uyasho ukuthi umuntu komoya ngeke manative. Phindze leBhayibheli Pawula uthi gwema kuphikisana ngelide. Ngojesu wathi kuyekele ukukhuluma kanye ngani. Thina lokunye siyakhuluma iBhayibheli yasho ukuthi uma umuntu osowonishwe kokuqala kwesibili la ngabe kunjani umyekele. Nathi ngilesi kwenda kuwe lo. Tamba kwenye isikhathi sitawuthula khona nje isikhathi sitawuthula ngathi sesihluthiwe. Kuthula uthi aphe ma message emfundisi. Mina ngacela kuNkulunkulu angihamba ngicela athi cime konke labo YouTube Facebook ma audio konke nje kwami kuthula ukuthi akuphushe uthi eNkulunkulu. Ngoba kuthiwa kuthi abanendlala enkulu ngiyakholwa ke lokho. Lokho ukuthi a good example lento lekendekana nyalo ubese uyangitshela ukuphi umehluko ukuthi the days of judge were Revelation 20 kuze ngabona sihlalo lesimhlophe bajudgewa baphonswa echibini lemlilo. So la kungendeka sithi gringa leso kwena yemake sibani yebhuti sibani yathi lapha bese kutshela lokuthi ikela lokunatha tshwala. Still nakhona ngiyacabanga bonke abakhanza don't judge me. We are not judging you, we are telling the truth. There is no way to tell you the truth without judging you. Ngeke ukwehlukanise lento le. Ngeke yinto yinye. So nasokwena bangakutshela ukuthi don't judge me. Ubumtshela liqiniso, bongeke ufike la. So uthi ngeke ucaphelane. Cinani, siyanithandazela nani niqhubeke sithandazelane, siyanetwork nalabaningi benu. uNkulunkulu wanivusela umfundisi. Kude lo ngathi libito lami nakonke okuhlusha leso losihlusha nanyalo kunye isikhathi banifana lesibakhulisile. Uyababuka but anyways angiphethe ngokuthi uNkulunkulu muhle uhlede esihlalweni. uNkulunkulu babe, uNkulunkulu indvodzana, uNkulunkulu moya engcwele. uNkulunkulu wayekhona, uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu otaba khona. Wena usegameni leyise, usegameni lendvodzana, usegameni lamoya engcwele. Ngiyakuthanza Nkosi, bayakuthanza, siyakuthanza. Kuwe siyaphila, kuwe siyahamba, kuwe sifumana ubunjalo bethu. Lolo kukhuluma ukuthi ngaphandle kwami, without me you can do but nothing. Sifundisile Nkosi ukuthi nawo udala ihlahla nakho konke lokulihlada wakhuluma nemhlabathi. Wasiphula lokutshaliwe kwasuka emhlabathini kuyabuna. Uma udala imfishi wakhuluma nemande. Wakhokha imfishi emandeni yafa. Nathi ke Nkosi uma udala thina wathi khuluma, uma sekude inkulumo yakho sinkwa semihla ngemihla la kusasa nje Nkosi ngiyakwadi kukhona inkulumo lutha ikhuluma letangendathi ngidalwe sadalwa ngosiwakhuluma. Uma singakuva kusasa as exist tindoda tatiphile. Sinkwa semihla ngemihla la kusasa utabuthi khuluma sidaleke thina. Uma sekude inkulumo yakho emangweni nommango uyabhubha. Uma sekude sikhulumeni sakho, uma sekude lo nendlebe. Wena ungemande ethu thina simfishi singaphuma lapha evini lakho. Sangatholi inkulumo yethu yesikhathi. Namuhla wethu kude impilo. Wena ungumhlabathi wethu thina singilethe ihlahla. Sasuka la emhlabathini kude impilo. Kungakho kuwe siyaphila, kuwe siyahamba, kuwe sifumana umjalo bethu. Babusise bonke labavako. Siyabonga babe siphi indlebe yokukuva size sive namsuka nakhala licilongo losifundisile Nkosi ukuthi asiyotshela abafundisi siyotivela. Ungakuveli ligama lakho wathi ungitivelele. Wathi sesilungisela irapture. Nasichubeka sikuva every day. Sitawukuva nangelanga lokugcina uma sekukhala licilongo. Thatha lidumo Jesu ngenxa yokuvuka ekufeni. Uhleti ngesekunene sikaNkulunkulu. Uyabuya masinyane kanti suvela ukhona phakathi wethu. Futhi Nkosi sekulinzele. Ukhona phakathi wethu uyabuya masinyane
ngalelo phimbo le-rapture. Sikuniketa lithuba Nkosi egameni